Každého pozdravujem. Pozrite sa, ako hraje Filipko hokej. Počkaj, pekne. Skúsiš ešte trafiť? Sme v lesíku Ravensdale, Dundalk. The most fabulous forest in Ireland. And it's really amazing here. Pekne hraješ hokej. Claudia, why you going there? We have to cross from here. Come back. You scary shit. Come back, Claudia. Filipko, toto preskočíme, ale pozor musíš dať, lebo šlapky máš. Okay. Počkaj. Tak, po mne, hej. Tu a tu. Ten kameň sa pohybuje. To ten? A ten druhý sa pohybuje, hej. Musíš ísť na ten iný kameň. No. Tak. Raz. Zabito. Ešte klajmuj. Dobre. Zabito, čavale. Krasota. Počkej, Klarinka. Sme na druhej strane. No a tu tiež sú... We did it! Abby Simos, we did it! No. Wow, look at that tree. It fell. Wow. Tak to je nádhera toto. Look! It's mysterious. Je. Ale naozaj tu je jak v rozprávke. Krásne. Krásne. Hej. Nádhera tu je. Zoberieme tu aj mamu. Len či vyjde tým kopcom. Nie? Poď, synček môj najkrajší, najlepší. Dneska ti vyboskam buľu. Krasavec môj. Tam? End of the recipe. End. Koniec.